Timu ya mufira ya St Anthony ikahudurana na timu ya wahudura kuma Aberdare thiini wa finals cia mwaka uyu thukuru-ini wa Kangaru Embu. St Anthony itwikanirie nginya finals thutha wa kwanura timu ya Simoto kuma mwena wa Mao bao 5-0, nayo wahudura yahudura timu ya Bardin na bao 1-0. Mufira-ini wa airetu timu ya Wieta megutukuranaga na timu ya Oboao thiini wa finals. Wieta itukurire Eburu kuma Mao bao 2-0. Thiini wa mbitika cia handball mwena-ini wa anake timu ya Kimiriri na Makongeni cigathimana hinya muthenya wa rucio thutha wa gukinya semi-finals. Kimiriri ihomithirie St Peters Mumias na mitokoro 34-19, nayo Makongeni yohera Itiero bao 20-16. Handball ya airetu Sega Girls na Kamusinga nicio cigacamania muthenya wa rucio. Sega ihotire Graceland kuma Aberdare bao 24-19, nayo Matu ya gutho bao 22-6 ni Kamusinga. Obambo iguthire timu ya Mukuyu kuma Nzoia bao 45-19, nayo Kaya Tiwi ya gutha Cheptir bao 50-32. Nacio Njorua cia Rugby 7 St Peters igathaka na Reisahir thiini wa finals, na ni thutha wa kuhota kiria-ini kuma Tharaka Nithi bao 26-0 thiini wa quarter finals. Quarter final ige Apahir ikuonania Beri na timu ya Maseno. Kiria-ini ithake na Kangaru, nayo Simoto ihiuhanie na Chavakari. Uguo niguo maundu maikarite ge sporti guku kwa Inoro TV. Now put him down. Thank you.